Para Jayanti Wimbekara, Bulan Bahasa Bali, SD Negeri 1 Semarapura Tengah, Warsa Kaleh Tali, Kaleh Likur. Wimbekara Nyinahang Angga kelas 1. Jayanti 3, Made Ayu Maini Branila Putri, saking kelas 1C. Jayanti Kaleh, Nikomang Anung Tirta Damayu, saking kelas 1D. Jayanti Kapertama, Anak Agung Gede Chandra Kayana Agastya, saking kelas 1D. Wimbekara Megendeng Bali kelas 2. Jayanti 3, Anak Agung Istri Isyana Arda Prabaswari, saking kelas 2C. Jayanti Kaleh, Andra Ananta Wijaya, saking kelas 2C. Jayanti Kapertama, Iputu Jayandra Satria Daniswara, saking kelas 2A. Wimbekara Megendeng Bali kelas 3. Jayanti 3, Gusti Ayu Citra Prajnandari, saking kelas 3B. Jayanti Kaping Kaleh, Loh Gede Vina Iswari, saking kelas 3A. Jayanti Kapertama, Niputu Atalia Divya, saking kelas 3C. Wimbekara Mesatwa Bali kelas 4. Jayanti 3, Idewa Ayu Kirani Paramita, saking kelas 4A. Jayanti Kaping Kaleh, Niputu Arya Prajnani Satya Dewi, saking kelas 4C. Jayanti Kapertama, Nikomang Adinda Gautama, saking kelas 4B. Wimbekara Mesatwa Bali kelas 5. Jayanti 3, Niputu Eka Cahyani Putri, saking kelas 5C. Jayanti Kaleh, Ketut Kanaya Wedastuti, saking kelas 5B. Jayanti Kapertama, Niputu Desyanti Putri Santosa, saking kelas 5A. Wimbekara Nyurat Aksara Bali kelas 6. Jayanti 3, Gusti Ayu Janetri, saking kelas 6B. Jayanti Kaleh, Anak Agung Gede Mega Pramana, saking kelas 6A. Jayanti Kapertama, Putu Anggun Sulaksmi, saking kelas 6B.